Vanoya YouTube le Facebook thinglang news wa si thing cham channel ko nin tuni ni sim som le gu phalha kum sang ni la som ni lenga ni ko injong vanoi tu so dang dang ho thado pa ba ngai tha na nei ki taw hite social activist a ki sei chule apha si a e san te pan hu a thu sei jing pa asang ka sar chun Saturday ni in Manipura chamna di itale de a na dinga 59 mls wan din khana adin lo ule chamna chu so pha a ponte na tin hi asang ka sar chun Manipura hi collective political approach ngayin a hin chamna thu hi tu ge na sei pu in hi lai atin hi amat a sei be na achun 49 Valley MLS hon akito lo na ho akoi do wa center ko ma aphat na lam pangale kha se khoma chamno na ding se angai dan hel se in hi chumal in akikoi henvin popular government siam ding akichu tho bin ati chule kuki MLS som ho jong achom bi a group chom da na be loading aji chu ma ho jong BJP party ma hi bin chule community representative da na gel loading in asein hi Tangpo pile perdo district sunga PM modi in EMRS Dilmun ni ading foundation stone hondo nane Tangpo pi district Sadar Hills West Sup sunga song pek jang kho chule perdo district loibol khote ni a develop ya model research school EMRS Dilmun ki sa na dingin dani ni sim 15 November 2025 ni kho chun Prime Minister Narendra Modi in video conference mangche in foundation stone hondo na ani tai Songpe jang fa azil mun sa na ding apol la som hondo na chu deputy commissioner Mehes Chowdhury IAS in anabole chikin go na holi abol na achun DC Mehes Chowdhury chun Kangpo Pi district a sapor mai na a EMRS himdil na mun kha da tan tu a hi chi ani a ki sading hi akim vel gam kai hole subdivision hon aphat chom pi the adiu hi ati Kichi zilmun ki hongdo ading hin dusik sunga thiam din lampang a phalam ta a kiti na so sa ding ahi atim Loibol ko EMRS zilmuna ding virtual mo na foundation sung hondo na chun Phezor deputy commissioner mannom chingle district officer hon pan anala ve hi zilmun ki sa na dinga amun aphola jong chun sung hondo na kin gon khat jong anaki mangi EMRS Dilmun ho hi thinglang gama Sidur Tribe Simlai hon plus fire paten chan man bea thim akichu unariwa Ministry of Tribal Affairs in Apodo ahi Hichi Dilmun ho a pasalen me adi hostel achom choma dan chule staff ho jong campus apan sadan jiu ahi Nunga Teresa hau kip longdam sa chu tuni ho 7 pm in thampui muna ke WC makai na in ho bunglam kai hole mi pi phabe min vai thun na nakinei khomin a hi e Caroline kip gens we free ke WC in holim na phat la in sung mi tian jong ki pa thu sei na phat amangun a hi ren let khulun hau ki min thamon na phat amangin longdam sa tha do an a taw na man to honin inaw nu longdam sa chu in lam pi bo nga din la do na anahi e Now nu longdam sa tumpon hu na KWC le KWS minin khat chi in a bolu vi in sung mi te pathinin lungmon na hin peta hen Ichan chu hi tun ha thing ha news ngayo muntina ba si thing cham channel news ngai zo se ni bon cha win mang pha